Ota itora Nere ni nebe Ere matoma Nire O kiuga ni ukumanina Makirira Mwathani ukimahonokia Makirira Mwathani ukimahonokia Wakwa Jakia wakuna gikeno Jigwira da Jakia wakuna gikeno Wow. Huyo ni Jane Mumenya ambaye ni sister ya Mheshimiwa Koibori, naye tumpigia makofi, a committee member. Tohorera jesoro hego Kasere kwa papi wa nyongo Akone virole harutaga Obaga nyugwa kemamara Neto inene vera mrene nedute Netuge Obaga nyugwa kemamaraga Amako nigeda mebewe Nevera Mnene nedutidwa Nevera Kamba biwa nyoko Obaga nyongo wake mamaraga Namako nigeda mebewe Haya tupatia Royce Kim makofi. DJ anza vizuri. Makofi ya Royce Kim. Rosine keroko keorero thimo Ero mami witone morwaru Ero derede kana mosienarwa Rware pesa na yenyambe toke Nekabanga yokera thima modo mwe Wanyobeno ya mami wito Negetha hede amabena mo Aya wapi makofi ya Wakafura Tuire thaidaga mutumbi Lekiana thenae Atuire twirirageria gukua Nimo maya Mahoya maria matuire mahoya Girwo ithoine Nimo imboku Ngai ni aririkanite andu ake Nimo maya Mahoya maria matuire mahoya Girwo nimo imboku Ngai ni aririkanite andu ake David Kigomo Mpigieni makofi. Aya. Ibukwinere agai kaere duidatu Itumanga jage matawa muturi Ngikorwo gutonga na guthina ni undu Nduwage indo ciathi igakuruta muoyo na ningi wagea thi Ugakua ni mathina Muthenya mworoka na mutikanyona Kuthira iwega riria turi na Jeragira kaingi uragira thimu Juria wokira otuko we maguru Bewe ya Ngai. Wapi makofi ya bewe ya Ngai?